Sans and sell mechre afishada ye di mu na ye ko garu mensini mu no ewo apa east mantam no emu na no na enkra abeto ye pono so kire se ye umesua kwankyerefo awo mensini mu ho no edwumedi e companyfo bebre wase no de ate ne se wote ayin so ana we fi ho abebo fom na se we collapse no ano ne ye ne yama no boni Halidu Dasmani edi nkomo ne ahwe de ne ko support ntia ma saa asem a yete no eba na ye no kurompo how do we nka ensam a yete boye njirimu de ne ko so hopote afa me da fe na akoye 56 Independence Day e wo Ghana fana nyina no wo de woni kire garu district a eno wo mantifi akoye mantamu a ye bo ko ho ko fe se de jumadi no so hihye se de ko so e wo ho na bram kokopie garu district be na won mo di jumadi no na school for won mo ba se be machi no wo bia aye krado na wo mo ho sisi no tiase o mabwa ho papa yi na schools be 31 na omunyina etwahia ye wo garu de suta wono ba se wo ma be celebrate 65th Independence Day no na jumadi ni shase a the for no shase so wo ma chen se de ni shase na ya na esitie ni ntino education director and as a district education director and as a district commander and as a district chief executive esanko fe miensa na ya na wono mo original ya kodana na se disia for no e ma cheko du ha na ye twon pose na eno na edu so na bani for me se original ye no school for sha so much ya di be se Kasee na ye ya hu se ye the district education director wono na ehwe garu mansin so monumia for Philip alale wo twahwe ni nyina agya se something na wo gina ye no awia no etimi no sana ye nyane ntie eninti mu no ho a na mo de ye education car no ebe fa no esa meno Kasee afred na ambulance bia ni ho a ya arrange ewo ye grounds na na se event na se eninti mpo senka nyese bia district education director onu mo na hwehwe na owoka na ye de ba ya se ekoye ni pa foforo nso a main tini hu ka kranka ye de be finance ne ambulance bia any around empo district car na ye de be fan kwa no na owo afa na ye de kofa ba eninti ota check kranka na ye fa no e de akọ enti bi say afa ye no kwe na ya fa no ntem e de no kọ ya sabia kahwe se de wono so betime ya ya hwe wo ho mia enti munya ntene nkase bia no ho ye hanase bibi ye nyanya ntia se na ye enchi bia no ye bo afa akọ bia ye de no kọ nya akọ se bi ye di Kasee mu ye de hu update baba enti ekọ no dwumedi no ma to so am na ba wi ya na ho te sen jumadi ese meno Kasee omodi eba na wi bibia ituatwa right ye da sepaafo ni di akire na di besi hu bia na wasan ato ye nkra na etifo ehudi ekọ wi ya ma no boni Dasmani na wote ni nkan garu asamo esi ya ye bomu ayi no na odi nkyiremu de aba no